Beye poanzo tabibi bangsam na ka bole Wikipedia ka dinyela ay bore andne yango zo bangsam bwago yeto akam pere puni anyela unyen yele dinyela da male bangsam zankpa sodo polo siyasa bierkasi karam bangsam tarihi ntapae tangbana namtiere kayene taada ne so bobo mbierzo Wikipedia nungoma nyela ben yina antizan de tuma empena turungona nyela jangama nuzo ka babadire nyware zanchambe tuma polo den ka bachambo Wiki Foundation daba yi wana la ngoma nyela ben yina ntakpang ba mang mbo gana ngo zuliya shanga kamang Hausa ga ntapa kam wasle kare pedene la ngoma la nyela ben yina ntabo social ben yanna ka dagban legba inpi la Wikipedia ngoma pune de dalir ngoma zo la ngoma ba mine Global Open Initiative Foundation nyela ben yina ntike jinago le bipola bangsam tamalngo zankpa ben yanna sham mboham dagban le sabro mangle zankpa de kene ta'ara ntapahe ya to shanga dunya za ne bami la bipola shaban langoma bataba bangsam zankpa bin yan to sablah ba sham pa dagban ka to zan nan Wikipedia ngoma ne bin yala bin yan wo ba bin yan to sabde gbana sham ka de to pere pune la su ngoma nyala ban so mbore tarihi shanga dan ka dare bi intihaya karapune kar kunyala nir kam luglo kam yigbale din yan to nto lahbal shere in yan yale pin so ngun pahe kala Wikipedia dagban ngoma yina ngun yakku founder of Dagbani Wikipedia Mr. Sadiq Shahadu wazang lahbale NTV Karaki ka wuhba niya shanga ban male zankpala tumanguma pulo don kuyan cha Dagban legban liga duniya yango zo balshale zelo za niya insati Kala pene tudina Wikipedia Dagbani workshop in cheka ne to boham Dagbani sabu ranchang Wikipedia so the event was started in 2017 at LAM, the Money University of Education Dagbani Karambani ka bra Saturday kama bantu so ndakati start Dagbani Wikipedia so dinche tenna ate bana shambo so zumo program anyala program shale diyan song ban participatory or ban members man to zana ke to oba ka to validate sabu Dagbani Wikipedia mi nyala ben sha'arin the internet so ka bar ben sha kanza ka na to nyale in English be other languages so Dagbani ma bayan chairman ka ban to karam Dagbani kana to karam ban to karam simis kana to karam Dagbani ma Dagbani to dirda amfani internet so Toren yanga bendige la bangsam nguma zankpa Dagbanle sabopulo ngunye bagaba college of education karamba zankpa Dagbanle Mr. Siru Alhassan obanyala ngundi alzama NTV zankpa bangsam shale bendige ne dennumba so pielle ne ben yina tipi la tun shel ngumane dennanka Wikimedia yeto akuisi kanga lera wala kan to tumnu zankpa ko de yala Dagbanle ma kam li bo ham shikuro den kam wuhra ka sabrale to rezo zumo training ma enta na tunan kana ma babang sunne yeshale ka shey ne ne ba computer ya almane zunga yur ka je den ka ta biya ba ta ka tin yan nan sham da zu ta Dagbani ma bani yan nan sham in ke majina ma ne an duniya yan zo sa ka da dama to ji amfani da fiala tan kana ma bu ta tin to sabun wala ta sabra pam wala ka yan nan kar ke majina ma wala kayan kunan umbo jigo da masaba ma sabra ta me pam yen kunde vihra ma ta to nan da tore so tan kan wo bang sitan ayan to ki akunde vihra sha lala nyale so yi sabane an to lab vihla sham edit an to papa shale ne kamande ya galsiya pam ta Dagbani ma la ya ma za ka ti doris ma za wala ka tiyan to nan an tanu da pune kan kana zumu ma ta bahan ya pam domin tu waham Dagbani sabu internet so taminu wahama de nyala de yang song te Dagbamba dinan ka to bore lahvali Dagbani ni anto te internet tinyale kara song chicha na ma shukuru behe no so kam Dagban tiure dada epije ma za yela be shade de chikatin lira zai chan Dagbani polo to pahe silme silbang sambo internet so
so ai wele la Dagbani longwa ti pam ka ti kana Dagbani la buhambo pune ne yela be shara nye yela mo so pam nzantiti ato nye Dagbana ka oyen to asi Dagbani ma on ku ye tele chi misil ka oyen zan nchara pune to tin kana te pilla la a bunuma penon contest ma ka ya bansam pala nzan jende Dagbani ma kuno do zo yela be shara no afana pam nzantiti ka ya be shara ya tuta bansam zuksa